Sanibonani la kuWantshophakama nibingelelo sifundo. Ukhwalithi Biyela usebangazeke abalandeli bakaMaskandi emva kokuthi ethenge imoto ephambili yaseJalimani iBMW. Okumangaze kakhulu-ke abalandeli bamaskandi nabalandeli bakhe ukhwalithi ilapho khona esebhala i-number plate yemoto yakhe ebhalwe ukuthi uBhova ngqo. Abantu-ke babe sebeyibuza-ke ukuthi ngabe ngempela ukhwalithi Biyela ulandela umthandeni noma ukumdelela nje ukuthi ebhale ukuthi uBhova ngqo kwimoto yakhe ekubeni kamthandeni ibhale ukuthi uBhova. Sacela nje ushiye uvo lwakho umbukeli wethu ukuthi ukubuka kanjani lesisenzo sakhwalithi sokubhala imoto yakhe i-number plate ethi uBhova ngqo. Okunye sikuphathele khona mbukeli wethu, Igcokama Elisha lenze okungajwayelekile laphana, lapho khona leseka imbangi yalo la kumculo kaMaskandi. Linxenxe nje abalandeli bamaskandi ukuthi bethenga amathikithi beyoseka laphana imidlalo ezobe ikhona lapha eVets, lapho khona sibala khona uMaskandi, i-hip hop, i-house, i-piano. Bazobe beqhudelana nje. Ekugcineni kuzobe kutholakala umkomelo, iqembu elizothola unumber 1 nonumber 2. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ukuthi usibona kuyisenzo esinjani seGcokama Elisha sokunxenxa abalandeli bamaskandi ukuthi beyoseka laphana ukhuzani engxenyeni kaMaskandi laphana enkundleni yokuzodlala ibhola. Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Shila teman-teman. Upo ngqo.